Novica Janjušević, prevodilac sa ruskog jezika, svakako dobro poznaje književnost i odlično je piše. Sudbina nekih umetnika je da se o njihovom radu malo toga zna, ali to ne menja činjenicu da oni rade, kreiraju i postižu uspehe, a sve što je originalno i talentovano pre ili kasnije nađe put, čak i u savremenom svetu koji je prezasićen reklamiranjem kvaliteta, što nije isto što i kvalitet. Novi roman Novice Janjuševića, Umerena neravnoteža, primjer je savremenog dela koje prikazuje život ljudi u Velegradu, kroz priče sa svih strana koje se vezuju onim prefinjenim nitima kojima uspešno barataju samo daroviti i vredni umetnici. To je povest o ljudima različitih generacija koji traže sreću i ljude koji će im postati bližnji. I to je knjiga sa dobro motivisanim, srećnim krajem. Ali Crveni notes AK, koji se prostire kroz 70. i 80. godine 20. veka, deluje sa posebnim observacijama koje pratimo kroz svojevrsni dnevnik glavnog junaka. Tu su misli, doživlje, opažanja, razgovori, vešto prikazan svet u svojoj punoći. Na izgled tipične i svakodnevne situacije kroz priču dolaze i do svog naličija, a naročito se ističu takozvani egzemplari, primjeri ljudi i situacija koje nam glavni junak, koji je istovremeno i pripovedač, posebno detaljno dočarava. Iako deluje da radnje u nekom klasičnom smislu nema, dinamika se menja kako prolazimo kroz 80. godine i prilazimo 90. Društvene protivurečnosti, vešto prikazane i na opštem i na pojedinačnom planu, dovode nas do početka građanskog rata u Jugoslaviji. Ipak, ova knjiga pred nas postavlja galeriju likova, ljudi različitih profesija i interesovanja koje pisac vešto prepliće, tako da vidimo njihove stavove, strahove, dileme, na izgled ostvarene, ali i prepune problema živote. Retki su romani u kojima pisci tako brižno pokušavaju da dočaraju duh nekog vremena na uverljiv i raskošan način. Pred vama je upravo takva knjiga. Crveni notes AK Novice Janjuševića.